قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ولا يخرج مثل ذلك عن كونه استدراجا وتلبيسا إلى كونه كرامة وتأييدا إلا وجود الاستقامة في من ظهر عليه وهذا المغرور أمثاله إنما يلبسون على الغوغاء والسفلة الذين يعبدون الله على شك وأما أولو العقول والألباب فقد علموا أن تفاوت المؤمنين في القرب من الله على حسب تفاوت في متابعة الرسول إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Wala yukhrijulan ora bisa ngetokaken, wala yukhrijulan ora ngetokaken mithla dzalika ing sepadane mengkono-mengkono al-madzkur napa iki gak dinto tara fil hawa wa masya 'alal ma wa tuwiyat lahul masafat wa khuriqat lahul 'adat ora bisa ngetokno saking anane niku kabeh iku istidrojan pengelulu elantor etorot wa talbisan lan mbaur ila kaunihi maring anani dzalik ana iku karamatan dadi kemuliaan wa ta'yidan lan dadi pikuatan saking Gusti Allah sedaya nikah sesaungguna karamah ta'yid illa wujudul istiqamah angin wujude jejeg ing dalam ibadah utawa ajeg ing dalam ibadah yan istiqamah fiman ing dalam wong dhahara kang pertelo apa dzalik alaihi ing atasi eman. Wa hadzal maghrur anapun wa hadzal maghrur utawi ikilah wong kang den bujuk syaitan wa amsaluhu lan sepadane hadzal maghrur iku innama yulabbisuna angin pastine mbawur apa si niku wau hadzal maghrur wa amsaluhu alal ghawghai ing atase wong kang padha seneng rame-rame wasafalati lan wong kang ningsor sifate ghawgha wasafala alladzina yang akeh ya'buduna kang padha nyembah sapa si alladzina nyembah Allah ing Gusti Allah oleh nyembah ala syakin ing atase kemamangan. Sapane jelasaki kaulaban panjenengan cek wok gawok do orang mun sampian ngetela orang ngabeng ya tasalangi ajaran ya tasaaing ben orang gila andik kemampuan bisa mepandek dek ka perjalanan sejauh bisa semak bahkan tak ada pada bereng pengadatan tak pada bereng selain bisa mungkin nebek sampian atau betepak tebekena khariqul adah maka dibuat dening Al Habib Abdullah Haddad ane kesedaja setan pun bisa tokang seher pun mampu kuhan arrafin munajjimin tokang ahli tebek nujum orang-orang se napa neka kongakoh aban kelak ma'rifat deka Allah ternyata orang-orang gila adalah orang-orang sedulal, orang-orang sekesasar, tak tepat jalan, sejauh dari jalan-jalan seridhoen dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya nikah ya jalan ya tasaing ngabeng ya tasalangi bisa tepak ndak kelakon orang bisa mecah nerabeng saya tak dapat lebih orang lain kebiasaan nah
wala yukhriju mithla dzalika an kaunihi istidrajan. Kadang neka pengelulu dari Gusti Allah. Kadang neka perlu elulu bi Gusti Allah, elantor bi Gusti Allah supaya orang neka semakin lepah ke Gusti Allah, semakin tak tepak jelena. Istidraj neka Pak elantor. Tina wis tina. Malai tobuk tina. Bacaan kriya keng deki di budi ni ke berde belesen. Neka nyaman istidraj. Elulu bi Gusti Allah. Sengaja etoroten bi Gusti Allah. Keng Gusti Allah andik rencana lain. Gusti Allah andik karsa lain, andik kesokan lain. Rencana Gusti Allah, orang ini semakin etoroten, benih semakin semak ke Gusti Allah, justru semakin jauh dari Gusti Allah. Bisa jadi orang si ngabeng ya tasa langi ajalan ya tasa aing gele. Bisa nebak, bisa macam-macam. Kadang orang ngak ni ke bacet elolo bi Gusti Allah. Solat tak berjamaah kok. Al-Quran tak teman baca. Sodako tak teman sodako. Ngenom ngacer, ngakan ngacer. Lah terus tepak kapi. Sobu setengah sangak dan kadang Pak. Sobune setengah sangak. Sana setengah empat. Dan kadang elulu bi Gusti Allah, tepak baca sebereng, elantor bi Gusti Allah. Kain cuma Gusti Allah andik rencana lain. Orang sing nikah justru semakin jauh dari rahmat, dari kebelasan, dari hidayah, petunjuk, dak jalan-jalan sebener. Wa talbisan ila kaunihi karamatan. Dan kadang orang ini tertipu nganggep aben andik keramat. Karamah. Wah. Saya tak ngaku adik karamah mun la ngabeng ngak nikah Pak. Camak beres. Dua aki tak mandat ro juduh manti. Kadang sak surbanan sebenare istiqomah, maca Quran, duha, bojong malam, kadang tak manti. Tak etoroten bi Gusti Allah. Kadang orang semakin banyak sana semakin sebanyak salah ini kau laris kadang Pak. Cebok gawok sampean. Aneka talbis. Aneka adalah bentuk penipuan. Sehingga aben ngaku keramat. Ngaku andi kekeramatan. Bisa ruah, bisa riah, bisa seneka. Beto itaku dadi emas. Pese teku napa daun itaku dadi pese. Wah. Ngaku keramat. Padahal semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'yidan ben aromasa aben andik kekuatan dari Gusti Allah. Padahal kila pun ada buaki nek kesedaja setan pun mampu, orang kafir pun mampu. Aneka adalah bentuk-bentuk orang-orang yang kesasar. Tak ada orang Islam, orang kafir pun diberi kemampuan bi Gusti Allah. Setan pun diberi kemampuan bi Gusti Allah, jin diberi kemampuan bi Gusti Allah. Kayak cuma dalam rangka semakin orang gelak semakin lopah, semakin aroma setegi pangkatah aroma setegi derajatah, sehingga saat ning ke tempat setegi paling tegi nikah pasti toron orang, pasti geger orang nikah Pak. Di saat orang nikah ampun merasa di atas angin naik daun, aroma saaban andik kekeramatan, aroma saaban gelak andik kelebihan, karena pun bisa khariqul adah, tak ada pada barang lain, karamatan wa ta'yidan andik kekuatan, anak ajaib. Satu saat pasti orang ini pasti jatuh, karena ada kemuliaan kelaban cara ngak nikah Pak, ada kekeramatan kelaban cara ngak nikah sobung. Karamatan, ta'yidan, kekuatan, kekeramatan
illa wujudul istiqamah, kecuali bedana istiqamah. Apa istiqamah? Istilzamut ta'ah. Jadi orang mau nyari kekeramatan salah jalan, tak bakal sukses. Orang mau andik terus nyari kekuatan, keng tak kelaban cara istiqamah. Pacar kadang rang-rang orang ini ngaton lagi kekeramatan apa? Para beli-beli ni kan rang-rang mengeluar kekeramatan ni kan, mengeluar karomah ni kan rang-rang sebab aib. Tak bagus kan kui para aulia sekut-sekut mengeluar karomah, kesaktian ni kan menurut para aulia ni kan tak bagus, aib. Kecuali keadaan mendesak, kecuali keadaan kepepet untuk menyelamatkan diri atau dalam rangka dakwah. Ingat cerita nak Al-Habib Abu Bakar Al-Aden ketika beliau masuk ke kota Aden, maka tolak Al-Habib Abu Bakar Al-Aden ni ke tak bisa masuk karena dalam ni ke tempat orang yang tesaktih, orang yang hebat. Maka yang penjaga pintu masuk dekat kota Aden sampian tak bisa masuk kecuali sampian nutuaki kekeramatan nah. Karena terpaksa baru mengeluarkan rumah untuk dakwah. Saat penekan yang kota Aden ki banyak orang saya tak nyembah ke Gusti Allah untuk ngajak Islam. Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ngangkat tanang anyuon ke Gusti Allah, ya Rabbas sama amtiril laban. Abu Bakar dakhal Adan, ya Allah saya ngatur langit patoronaki ojen susu dari langit karena dan kaulah Abu Bakar masuk ada kota Aden terus ojen susu. Cek saking aku lebih sampean andi mat keramat kata jeri ya jual susu nah. Nyaman muka toko jual susu segar deh iya Pak. Karena pikiran kulit sampean ni pun jual beli malolo bete malolo neka. Dan kadang orang singak ni kepencet tak nampak, tak muncul, tak ton ngaton lagi. Maka dia buaki kak dinto sedaja karamatan da'idan, kekuatan dari Gusti Allah, kelebihan sa'roba karamah aneka tak bisa wujud kecuali kelaban jalan apa? Istiqamah. Naam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ada bu Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا saungkuna orang-orang sepada ngocak Rabbunallah tang pangeran ria Gusti Allah tak cukup orang nikah ngakoh pangeran Gusti Allah tuntut orang menikah harus melakukan istiqamah thumma istaqamu mula istiqamah imana istiqamah tak pernah goyah ngajina istiqamah tak pernah absen berjamaah istiqamah Al-Qur'ana istiqamah, duhana istiqamah, pejang malam istiqamah, teka apun 2 rakaat, duhana teka ada rakaat, Al-Qur'ana tekaan selemper, keng istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat bekal turun di saat orang ni menjelang kematian. Alla takhafu, cak kok takok wala tahzanu, cak terkebeter urusan anak sampian, urusan masa depan keluarga nah der maning alam kubur pecegah dari alam kubur
sabak ning mahsyar dina kiamat, bekal beda tempengan, bekal beda mizan, bekal beda jembatan. Alla takhafu wa la tahzanu, cak terkebeter cak kok takok. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, pebunga peseneng karena orang seistiqomah nikah bekal oleh swarga. Bener cuma oleh keramat, oleh swarga orang istiqomah nikah. Bener oleh ngabeng ya tasalangi, ajalan ya tasatase, bisa ngilang, bisa maelang ruwa, bisa maelang ria, orang bisa elang, bisa bede cowok gawo. Orang mon istiqomah bener karo cuma oleh karomah singa nikah, oleh swarga pak. Lebih daripada segala-galanya apa nikah? Swarga. Oleh karena kak dinto kau leban pancinengan berat untuk melakukan istiqomah kecuali orang-orang yang oleh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Amr waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsagafi radhiyallahu anhu qala, beliau adabu qultu, engkau situng bakto matur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, panjenengan adabu kepada kaulah seberkaitan kelaban Islam, sekira kaulah tak bekal atanya apa boleh, tak minta perkataan boleh dek selain panjenengan. Kira-kira kata-kata apa nih ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, qul amantu billah wastaqim. Ngocak kakek amantu billah, engkau iman ke Gusti Allah, thumma istaqim, laju kakek istiqomah. Bentak bekal minta perkataan apa-apa boleh dari orang lain. Amantu billah, iman ke Gusti Allah, thumma istaqim, laju istiqomah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya aki dineng sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah tanya ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, panjenengan mangken ketengal abeg sepo ya Rasulullah, mulai ketengal oben panjenengan ya Rasulullah. Cepon Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira oben ni ketanda-tanda apa ya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atanya senika. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena parengin oning dining sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau telah beruban. Panjenengan ni ampun beda oben ya Rasulullah, ampun ketinggal oben panjenengan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu. Maoban ka angko surat Hud. Surat Hud neka esena ingki baneka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Neka surat Hud, neka ayat sema oben ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jukan ayat Waqiah, surat Waqiah sema oben ke Kanjeng Nabi. Karena Waqiah neka banyak bareng saya berkaitan kelaban napanya mana nasihat Waqiah, juga kiamat, wal mursalat wa amma yatasaalun, surat amma yatasaalun, juga wa idza syamsu kuwirat. Mula alam neka pun kiamat etarangaki berning ayat wa idza syamsu, sampai saking derik Kanjeng Nabi neka grimesenah saya berkaitan keterangan-keterangan kiamat sampai oben Gusti Kanjeng Nabi. Mun lebih sambian bedereng maca amma yatasaalun, bedereng maca surat Hud, bedereng maca Waqiah. Beri kopi
seceret beri gedeng kudu du bereng gemet Pak bene tabang ngetek bene sajen auben sajen taduk kapi sajen taduk apa nah nika kelas kuliban panjenengan oleh karena dinto orang-orang seibadah cuma nyari kekeramatan nih enggak orang-orang seibadah yang nyari kekuatan enggak nikah aneh kenapa Dabunal Habib Abdul Haddad wa hadzal maghrur wa amsaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawgha was safalah orang-orang enggak nikah adalah orang-orang yang tertipu orang-orang saya yangkep orang-orang saya cuma seneng meramianto solapan poter tanah keluar okos wah okos seneng meramianto aja tokol dari jauh king tak istiqomah dalam ibadahnya wasafalah orang nggak nikah cuma orang rendahan orang kelas mabe bener orang kelas teki alladzina ya'buduna Allah ala syakkin orang nggak nikah ibadah ke Gusti Allah atas dasar ragu monte toro teh deki ambu tak ibadah kemah mata kos ngokos kemah mata bong ngabong kemah mata lang elang can soro mencari ya iso ngabong ya tak ngabong ria can soro mencawaki male soki ri sampean mencawaki atro soki ya tak yang tak lemah aku macam waki amalolo bener pada jaminan orang yang macam waki tak bakal keneng penyakit fakir alakoh ya waki karena waki aneh kesemancing rezeki sini gak Pak kemacaan monduha kesoki jaring sampian duha karena tamak kengan terus sogi malolo Kanjeng Nabi duha apa pancet melarat Kanjeng Nabi aneka orang sing aneka cuma nyari spontanitas nyari langsung kekeramatan sekira nyari moro langsung bodoh bukti senyata aneka orang rendahan neka sing ke ibadah ke Gusti Allah atas dasar mamang nah orang-orang yang berakal lain orang-orang seandi akal sehat orang-orang seandi akal sempurna tantona tak pada bi orang-orang si rendahan gila orang si akalah hanya mengandalkan kekuatan fisik kekuatan sehingga aban nyembah ke Gusti Allah ragu aneka saya kebeteraki orang-orang ni akhir zaman penikah oleh karena kadin to ibadah nikah minta saya istiqomah jalan minta jalan saya istiqomah kelaban istiqomah tada'ul karamah keramat ni kedateng nih Pak al istiqamah khairun min alfi karamah situng keistiqomahan aneka lebih bagus daripada sebuh kekeramatan keramat napa sambian ngabeng bisa ngilang bisa jalan di atas atase bisa arwah bisa riah macam-macam sampai sebuh kekeramatan lebih bagus situng istiqomah daripada sebuh karamah jak minta kekeramatan akhir masih kaju yen tareh boto rajo are kocak boto lamat boto keramat sandi keramat re Gusti Allah bener beto sandi karomah sandi kekuatan re Gusti Allah mun istiqomah tada'ul karamah bil istiqomah tada'ul karamah kelaban istiqomah insyaallah bakal narik daripada karamah nikah orang-orang seibadah nggak nikah ekocak safalah orang-orang rendahan orang-orang cuma seneng miramian orang nggak nikah al-ghawgha was safalah adapun orang seandi akal dak remah ibadah orang se berakal dak remah ibadah orang-orang se sempurna akal pikirna insyaallah terangaki sebagai datang wa amal ugul wal ulgul wa amal ulul ugul wal albab orang-orang seandi akal dan orang-orang seandi berseatena tentuan ibadah tak pada bi orang-orang yang senang meramian senang mat kekeramatan benih larang sambian tero karomah silahkan king cek tero karomah ku lebih sambian mau tandi istiqomah apa tepak sopuna berjamaah masjid
Surat Yasin, istiqomah setiap mari solat subuh, setiap mari solat maghrib, mari solat asar waqiah, mari solat isya tabarok. Nika Pak istiqomah, datang keramat rezeki, keluar tibi Pak. Tahu saya belajar kos ngokos dia. Deki pun lagi pepet keluar deki keramat dia. Tokol orang teh kening tokol ilmu sakelan. Aduh sakelan derem mule bejane tepa ya tepa. Dan kadang pacet setan saya ngelantor ngak nikah. Dan kadang bi Gusti Allah pacet napa? Istidraj, elulu. Elantor bi Gusti Allah. Keng sop aja semakin lupa sehingga abad lupa cek sandi kekuatan dari Gusti Allah. Sehingga abad aroma sandi kekuatan tibi, andi kekeramatan tibi. Nah, nikah inti nak mula ngak nikah. Orang gelak benih semakin semak, kelebihan keramat semakin jauh. Jadi yang sepuh kol sangat kok. Benar kodok keramat. Quran dah tahu mecah, bahkan ngartiin Al-Quran rela tak tahu, ngartiin Fatihah tak oning keramat. Keramat dari pola dari di sana keramat mungkin. Cak nyari kekeramatan. Kun talibal istiqomah wala takun talibal karamah li'annal istiqomah ainul karamah. Kuliban panjenengan nyari ya istiqomah, cak nyari karamah. Li'annal istiqomah ainul karamah, karena istiqomah kadin itu adalah hakikat daripada karamah. Ain daripada karamah. Orang andi istiqomah berarti andi karamah nih kambonan. Tapi mon orang medek istiqomah nah, insyaallah karamah noro. Mon orang medek karamah nak ada istiqomah na cara kelacer deki Pak. Neka ibadah orang biasa. Adapun ibadah orang ulul ugul wal albab, orang sandi akal sesempurna, ate sebersih, tak bakal pada bereng ibadah orang biasa. Naam, wa amma ulul ugul wal albab wallahu a'lam bissawab. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله